Ubak saran bela ubalong unong yakan yasuk nagaling jaka seng agency baka sorkar ulaong mentaka sengi ka khat kandatrik jong laitong arajak rafuar maka sorkar kalasya yakin ngalam jaka agency baka man phasayeng na kamtaban pelong no yakan yakan yasuk apreng ka sorkar Meghalaya ka seng agency baka sorkar India. Habakan bigla patai khabar Islam Press Club ubak sadon oleh tu bakidan katakan ngot nak apreng ngalam jaka agency yanuan sakani kami jong agency kren. Habala kali halo kay kimat kejekan ubak saran long baka bentak kebadan kong kalong ban senang syua jaga jengi kredit suk bahri ketapat sabu ikimat ki baka agency ka kwa nakaliang jong la ong baka jengwanya kren ya suk jaga agency kan long koi ba khap ha kebakan kesuk kesain ba kumjuru kindan ki bentah ha kebakan long ka cubam nak kabda ka jeng pisah jeng mat baka jengi jong kisam la jong kari kuman mai phang ka long dai thik halor ka peace process pena ka peace talk ka be di wat ka agency nadu ba ka agency ka la thungena ku tau representative jongka la don ki meeting ki bang lai ndo but ka jingtai stom jong ba pitaru ku mintalu to jong state government ru pada ka ba no senyang hai ka ni menta but hadu menta ka wala ban ya pendai apa deng ki la monong ki lai party Tagumur sokar kami, sokar jela, Meghalaya, bat kerja kesana agency, kalau banyak menjur suaya ka safe passage, bakin I know yang safe passage yakin nongalam, jong ka agency kamtam, lalu dia baru yakin nongalam suaya bakin yo banyak rung yami lagi cepat India, nampak yo banyak cakmat ya kata peace process kumba la temu dah baru lagi party kamut ka taka tripartite agreement kumaladon banyak warla eta ka peace process te benengkong kalong ka menta ka wala yo bijung menjur kadai kasih passage but kalau ini benta long na suwan kini ka alat sekilat patai khubor ban supentip kendiat dengan development nama kala jerong kapor naru bala sedang adu wani keski ka benta kaba ya ka banga ka ni kalong makasih passage na kalian ka central ka state berkait Chelsea kalian menjur mat menta haki nang ni sakmat long kilala ban rong ban mi man wat ban sa Meghalaya for India pun sam dari India ru kenang ban penyak sakmat ya daga peace process